Bom dia, guys! So, how Juliana? Queen? Halo sobrinha Queen. Agora dadau kami atau ba aula inglês. So, idani hauni aula inglês também mak durante nem barak me interesse. So, how halo vlog para imi hanesan acompanha, bem ser me gosta, bem hira registração lo que fale imi bele resisto. So, agora dadau prepara-te na tubas. Semana kotuk nih final dunia tau la tama ida agora tama fali. So ami contento los tena tama fali aula hodi hasur fali ami estudante hotu. So let's go guys. Bem sana me interesse atu hare mais ou menos si aula larang hamsa. Continua hare. Bye. Okay guys, so irane makhani programa inglês e ani estudante la bara kida tama hokara kituan para wanhira sira atu prática he oini sira hutoto hetang oportunidade para bila mai prática di dia. Primeiro, será aprender vocabulary, depois será se aprender tang onsa atu uja cada vocabulary e a frase. Hanesan iha exemplo ne será mais amrica oin hori prática onsa atu uja vocabulary e a frase. Excuse me. Yes. How do I get to the airport? Okay, from the charge, start going toward Timor Plaza, pass the traffic light in front of Timor Plaza, and go over the Comoro Bridge. After the Comoro Bridge, keep going along the main route until you see the roundabout. At the roundabout, kita praktek, kita leuluk, depois mak sira lento ya, okay? Dan datang left mak pada B, kanan. Jumps. Okay, lo sana para B sa ini, mi berani dulu. Thank you guys. Next time kami lo may tarde kalian. So, when ira tama aula, sempre iha test. How sempre for test. Tester ne sempre surprise para atu haturu katak sira estuda galai, sira aprende duni, sira mak sira aprende horseik ne galai. So, rene ajuda sira para huri hanoi hiatan, sira mak sira aprende lorong ida antes, husi lorong o hinian. Então, lorong maine sempre iha test. Test lai mak foi aprende fale lição phone. So, agora dauk ne sira halo hela test ela. So, programa ida ne ba fulang ida tomak e depois de fulang ida iha aula iku sira hutu tem que halo big presentation. So, tópico ba esse ne presentation ida ne maka onsa atu halo introdução iha inglês ba sira ne nação. Tama timor nessa nação phone importante atu ita tene onsa atu halo introdução para ita bela promove. good morning everyone. Good morning. Okay, so I'm Delia and the objective of my presentation today is to introduce my country to you all. Okay guys, the name of my country is Timor-Leste or is Timor. And the objective of my presentation today is to introduce my country to you all. We have the most biodiverse marine life in the world. Is marine tourism is very important for our country because we have the most biodiverse marine life in the world. So that's my presentation about my country. Thank you so much for full attention, and once again, thank you so much. Wow, very good guys. The capital of my country is Dili. We have about 1.4 million people in the country. We use American dollars and our own unique coins. The main source of our income is oil and gas or petroleum, and our government is diversifying our economy by focusing on other productive sectors like agriculture, tourism, and manufacturing. So just say thank you for your attention. Yay! Welcome back to my channel. So, amin ya programa English program ni continuação. Oi. Hagusto sira kara halo saida iha closing ceremony nya sira dian ita halo barbecue depois ita hangamoto. Iha tasi bunde ita metini tasi fura close. Depois aproveita promovemos. So, we are doing this today. Agora me para com a pulse lá. Hi Shine. Hi guys. Hi. Hi. Hi Delmia. Hi. Hi Vale. Hi Nolia. Hi Queen. Tayo na narang sila? Queen. O Costa? Narang Nolia. Oh, narang? Rosie. Ay, Rosie. Vanessa. Halo, sira main na. Boa tarde. Qual é o seu sira main? Ah, dia. Hi Albert. Halo Julia dia kelai. Ito na.
giveaway nữa. Lain. Marcelo trete. Ya, ami tamat ya Osa. Depois na kami. Lá sini ba? Guys, be mana be? Oh, be mana? Oke, kami rame los. Sama ni student English mana? Closing ceremony, contente, triste, kamu tuh. Last day of class. Halo, mana be? Princess lakar buat tidak. Wow. Ita ba Fatin lahat na nakari kakutok na. Fatin Baraga? Ito dia. Okay, asa ako rin mahita ako pali. Hindi mahita pali medyo. Labi laga? Tora nga? Ito Leo mahit medyo pali. Leo hit medyo. Okay, ito hasay hahan tahu ini kan saya. Agora han jam 12 na ito kami han langsung lai. Ang hoto mo ito po yung halimarge, halim nani tasti. Hi, how is Delia? How are you? You hungry? We're hungry. Ay, ramelos. Quando mais é assim, vou nem lor mais um passo. Mais um. Não, sai tudo que chega. Ne be, nós trabalhamos capaz lo. Oh, Kuna, wow, demais. Okay, we're gonna take a group pictures before we eat. Okay, guys, ready? Good balang. Hello. Lorong ni evolve. Buat ini beoin tesimen selos. Abang ni dengan los ni. Uluk emano in the mundo ni kabela. Kabela lau kamais. Olau dok kamais omun tuntu tambah ia be. Ia be tidak. Raikuak bote. Ya cliff, ah. Galileo dia descobre que lei be telescopio bote tidak. Nah, pois ni observa o mundo pois ni are ro mais leva. Primeiro ni observa o look. Ni are o look be suar da saída. Lor descobre que tá mundo me cabua. Pois ni sim ni sorte será. Problema buat. Problema bo. Tam. Então sei. Tu igreja católica. Igreja Igreja umilde na bana, igreja den lain. Loro mata na centro. Agora kan ledan los loro mata na centro. Uluk ni kan loro mata ma halai. Oh, loro halai. Oh, loro halai bato kan ba. Kan ledan los loro ma halai lai. Mundo ma halai. Antau ne kontra te be. Igreja vitrine bot lubu kena. Tu itu do emergency hal sih. Hukuman mati. Oh my God. Mati ba Galileo. Ah. Pena de morte ne Pois foi na lais né. Amo papa ida bem di estátua da imitar na banda. Ida bem. JP. João Paulo uma puxa de escuro.
Uso desculpa, reconhece kata igreja halos. Nebe ulu kide te fiar do mundo kabela kala do mundo kabuar ten. Aba mere ne hirme isture nebe kali ne mundo kabuar. Ida ora le mundo ne zigzag. Tudo te leva. Ne conforme, lo sai. Hemo mais ó. É la local la hala. Sim, ela. Ne karata aprende na fati. Mai ida be point da foto be. Já saí de rua e era lir mais quando ao até no outro. I'm the best one. I want to. Durante tu voto mana? Itu voto laten sih macam apa? Masalah. Yeah. Laten betul. Lost. Emang ia filosofia emang dia kita ni English emang dia we are bound by space and time. Space and time, fating ho tempo. Ou bela aprende buat ini ia fating ini ho tempo das ni. Ola bele ia fating rua ia tempo nessa, masalah. Lost. Lebe agora não itu benda compreender buat sini ni. Jadi ba acontece grupo na hir kuliah na laten betul masalah. Lost. Itu level dia ni laten betul. Lost. Se be valor A, B, C, D, metan. Imihetan C, K, B, ini valor na significa imbeke. Na significa buat kita. Ini betul ni kios ni banebe, ida nene. Aba mere imbe serviço já o manchatan. Emla husu dembe. Ohetan sire biologia. Maknelos keras. Sim, emla husuda. Tadi mah durante be, tuh hanya kursus inglês né? Labar sih balung musuh ini. Mana for certificado galai. Harus ini certificado ou bele for mas eu tal ser certificado né? Importante né mau aprender. Mas sei lá, lo buat tidak dah. Por exemplo, how me loca be campo trabalho da bolimeda. Hallo husu be oni karte nida. Husu okay. O até nesse ida quando va, por exemplo, customer service. Agora me tu ali lagi. 1, 2, 3. Po. Siapa menjadi polisi? Hanorin lain, halo sa. Polisi yang berketai. Oke. Oh, mata dia. Agora hau polisi guys. Siapa menjadi manusia? Kami hau polisi. Oke. Kami polisi yang mutuk. Anti sini berbilang. Anti mah polisi, kau maling. Oke, entah hau dunia ini. Guys. Wow, Putri Dwi. Wow. Ay, Putri Dwi galos. Oke guys, video toilet. Pero kata, Mantap. Bye bye.